Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Nanone reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ni mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi turi kumwe n'umuvandimwe Karemba Aimable musanzwe mumenyereye hano ku rubuga, yaramaze iminsi ataboneka, ariko reka twongere tumwifashishe kugira ngo turebe ngo bihagaze bite ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko amaze n'iminsi akubutseyo, numwe mu bagabo bajya bagerageza kumenya politike y'igihugu cy'u Burundi. Karemba Aimable ngira ngo ntizimbye mu magambo, reka manze nkutere yambo. Wiriwe umeze neza? Wiriwe uraho neza, nagufuje kandi nasuje abakunzi bacu bo kuri TV Dunia Kote, mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Nibyo ngira ngo yego tugarukanye update, ariko ngira ngo n'abari kuri TV Dunia Kote bakumvise, nabo ndizera neza ko bari buze kutwereka reaction y'uburyo bishimiye igaruka ryawe, kuko hari n'abajyaga bambaza ati muvandimwe ameze ate. Ngira ngo tutizimbye mu magambo cyangwa se tutagiye muri byinshi, reka tubanze turebe ngo muri politike y'igihugu cy'u Burundi amaze iminsi hacicikana amakuru agaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba mu by'ukuri ari mu bihe bidasanzwe, ndetse binavuga yuko hari uburwayi yaje kugira nyuma yuko atorewe cyangwa se akusanyije cyangwa habayeho ikoraniro kaminuza ryasize Reverend Ndikuri yongeye gutorwa nk'umuyobozi. Ubundi tukira aho ngaho tutarinze tujya muri byinshi, katubanze turebe Reverend Ndikuri yo kuba yarongeye kugaruka akaba umuyobozi wa CNDD-FDD, hari icyizere bitanga cyangwa byaba ari amareshya mugeni? Reverend Ndikuri yagarutse mu ishyaka rya CNDD-FDD, ngiye nkurikiye ukuntu iki gihugu cy'u Burundi ni wacu, ngira ngo urabizi yuko mfite n'umubyeyi uvuka muri iki gihugu. Yego, mama umbyara niho avuka, rero makuru yo mu Burundi ndayazi, nagiriwe n'umugisha, umubyeyi wanjye aba hafi cyane mu ishyaka rya CNDD-FDD, dufite abavandimwe bakora hafi muri mu ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa se mu nzego za politike, ariko ibi sinshaka kubikinaho cyane ngo mbigarukeho, ahubwo nagira ngo tubanze tuganire cyane kuri uyu mugabo Reverend Ndikuri. Kuba yagarukiye muri ino shyaka rya CNDD-FDD biratanga icyizere yuko hari imbaraga zidasanzwe zishobora kuba zabaho, cyane wenda kuba Reverend Ndikuri ashobora kuba yavugira abaturage mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko nanone biteye inkeke kuko uyu mugabo nawe ari mu bantu bagiye bakemangwaho ikintu cyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko. Ibi Perezida Ndayishimiye nawe yakomeje kugenda ashinzwa uko umunsi wagiye haza undi. Icyizere rero cy'uko Reverend Ndikuri hari ikintu ashobora kuba yakora hagati mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu ishyaka rya CNDD-FDD kirahari, ariko nanone ni ibintu bigomba gutwara igihe ukurikije uburyo ishyaka rya CNDD-FDD n'ubundi n'ubwo Reverend Ndikuri yagarutse. Haribazwa impamvu yari yafashe umwanzuro wo kuba yahagarika imikoranire hagati y'ishyaka rya CNDD-FDD, ibyo byatewe n'iki? Kuba yagarutse si igitutu cya bamwe mu badede barimo Perezida Ndayishimiye bivuga yuko yafashe imyanzuro yo kwica cyangwa se kubabaza n'abadashaka gukorana nawe. Iki rero ni ikintu ubona ariko gikomeje kugenda kibazwa ndetse kandi gitekerezwaho mu buryo navuga yuko bugoramye kandi binateye n'ubwoba, aho bivuga yuko Reverend Ndikuri kugaruka kuri mu ishyaka rya CNDD-FDD ntabwo ari intsinzi ikomeye ku ishyaka rya CNDD-FDD, ahubwo bishobora no kuba ikibazo cyangwa se ihindukiro ry'ishyaka rya CNDD-FDD, kuko uyu mugabo ni umuntu unashinjwa kuba hari na bamwe ashobora kuba akorana hamwe n'abanyamahanga, cyane hanakomazwa kuri rero bitabara yuko ashobora kuba anakorana nawe mu ibanga rikomeye. Yego, hari umugabo wahoze akuriye imbonerakure mu ntara ya Bubanza, ngira ngo yitwa Rajabu, sibyo ko irindi zina rye ry'ikirundi ntari kuryibuka, ariko yitwa Rajabu. Hari amakuru rero ku munsi w'ejo yakomeje gucicikana avuga yuko iwe mu rugo rwiwe hafatiwe amajerekani 198 y'ibitoro, ndetse bivuga yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi aribwo bwakurikiranye aya makuru. Gusa haravuga yuko yaba ari cyangwa se ibi bitoro by'amagendo byaba ari bya Reverend Ndikuri akaba akoresha uwo Rajabu. Rero biravuga yuko byaba ari akamaramazano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Urabibona ute kuba Reverend Ndikuri yakomeje kugenda akigaragara muri izo case kandi yaramaze kugenda agaragaza yuko yongeye kwizerwa n'ishyaka? Ibi ntibyaza kongera guteza confusion, cyane cyane yuko uyu mugabo we Rajabu we n'ubundi bisanzwe atavuga rumwe na Perezida Neva badacana uwaka?
ni ukuvuga ngo iki cyo cyagiye kiba n'ikibazo gikomeye cyane, bamwe mu babarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD abakorana na perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi baba ari abarimo n'ababarizwamo mu buryo bw'imikoranire isanzwe mu ibanga cyangwa se mu buryo bweruye. Ariko ikibazo gihari aha mu ishyaka rya CNDD-FDD harimo bamwe mu banyepolitike bakigaragara bavugwaho gukorana bya hafi na bamwe mu bo twakwita yuko batumvikana cyangwa batumvira neza perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'ubu guhera ku munsi w'ejo hari ibice twagiye twumva iriya misozi ya za Bururi, tugenda twumva imisozi ya za Murunga, twumva imisozi yegereye za Rutumbura, imisozi ya za Mugala, imisozi ya za Rutinga na za Rumonge, havuga yuko abayobozi bayoboye biriya bice cyangwa se ziriya ntara bamwe na bamwe turere bamwe na bamwe bashobora kuba bafite uruhare mu mikoranire ya hafi n'umutwe w'amakuru yatatu cyangwa se Tabara. Akaba ariyo mpamvu bivuga yuko abayobozi umuyobozi mukuru w'intara ya Rumonge, uyoboye intara ya Rutumbura, uyoboye intara za Burunga na Bururi, bikavuga yuko bashobora kuba bakurwaho hakaba hashyirwa abandi, ndetse kandi ibi byatangijwe n'uko n'ubundi hakomeje kugenda hakorwa imipangu ikomeye cyane muri bino bice. Ibi rero bigaragaza yuko nubwo hari abakorana na perezida Evariste Ndayishimiye, hakiri n'ikibazo gikomeye cy'uko ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya kirimo akajagari, niba umuyobozi w'intara cyangwa se w'akarere n'umuyobozi wa Bubanza, umuyobozi w'imisozi ya za Burambi cyangwa se za Kazugu, y'imisozi yegereye za Kiryana, y'imisozi yagera hano za Gisanze na za Bururi cyangwa se Buheka, bifata bakaba bamutera ubwoba bakamufunga iminsi 2 cyangwa 3. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi mu ishyaka rya CNDD-FDD bwakiriye ikibazo ngira ngo ibi bivuze nyuma y'uko ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umuyobozi uyoboye intara ya Rumonge yatawe muri yombi agafunga iminsi 4 agahita arekurwa, ariko hakaza gusangwa ngo ibyo yakekwaho cyangwa se ibyo ari kugenda bavuga birimo gukora n'umutwe wa Tabara bitari byo, ndetse no gukorana n'abandi banyamahanga cyane bahurije hamwe kugira ngo barwanye ishyaka rya CNDD-FDD. Hari andi makuru nohoje avuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo, ngira ngo umugabo usanzwe umumenyereye, Prime Niyongabo ku itariki ya 28 ku itariki 5 z'uku kwezi nibwo yasohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo risohoka risaba ingabo z'u Burundi zose zifite icyo bita pasiporo ariko zitari z'akazi, ari ya pasiporo umuntu ku ruhande rwe yishakira. Ubwo ni pasiporo n'ubundi isanzwe wowe ushobora gutunga atari pasiporo y'akazi. Ngira ngo urabibona ko abasirikare bagira pasiporo z'akazi. Yes, pasiporo mu gihe bashaka kujya mu mission bitiriwe bibarushya, leta ibizi bafitiye bakabaha pasiporo zabo bakagenda. Ariko umuntu akagira na pasiporo ye ku giti kiwe. Noneho Prime Niyongabo yasohoye itangazo asaba abasirikare bose b'iki gihugu cy'u Burundi bafite pasiporo zitari z'akazi zindi ku ruhande yuko ku itariki 15 z'uku kwezi zigomba kuba zabaye deposit muri etat major y'igisirikare cy'u Burundi. Uwo bita Brigadier General Diomede Ndegea, uyu nawe n'undi musirikare mukuru, ndetse binavuga yuko ari nawe uyoboye ingabo z'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, asa naho yopoza ibyaje kuvugwa cyangwa se itangazo ryaje gutangwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Ibi rero benshi mu bakurikiranira hafi by'iki gisirikare cy'u Burundi bakabona yuko nanone ryaba ari irindi bara riguye mu gisirikare, mu gihe hagati mu basirikare ubwabo bashobora kuza kwisubiranamo. Ese ni hakubitiraho kuba 23 n'undi itaboroheye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu zombi, hagakubitiraho n'uwo mwiryano ugiye kuvuka mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyo mu mboni zawe bwana Kanimba Aimable urabibona gute iyo ntambara yo noneho Never arayihosha ate? Icyo mbona ngira ngo umugabo n'umugabo Reverend Ndikuriyo ni umugabo utagikunda kuvuga kugabo menshi, umugabo mukuru w'ingabo kuko arabigaragaza. Prime Niyongabo, pardon. Prime Niyongabo akunda kugaragaza yuko n'ubundi utakunda kuvuga amagambo menshi, n'ubundi we ibyo bigaragaza mu bikorwa. Ni umusirikare. Ariko uyu mwaka
umwaka washize wa 2025 hagiye humvikana ibibazo byagiye bibaho hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD hagati muri FDNB umugabo agashaka kuyivamo ubundi agasa naho bihungira kure ntagire icyo avuga mwagiye munumva yuko ngo bafitanye amakimbirane na perezida Evariste Ndayishimiye uyu mugabo ntagire icyo bivugaho cyane mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye mwagiye mwumva amagambo agiye avugwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda hagati ku gisirikare cya FDNB bataka uruhande rw'urwego rw'umutekano rw'igihugu cy'u Rwanda RDF kwiyongera amagambo menshi yigeze atangaza ibi rero byagiye bisohokera perezida Evariste Ndayishimiye kuba ashaka kugaragaza yuko uyu mugabo nubwo wenda amwizeramo ku mbaraga ze n'ubwenge bwe n'ubushobozi ariko ngo uyu mugabo cyane kuvuga cyangwa se kugira icyo atangaza ku mwihariko w'amakimbirane ari hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bigenda gakeya ibi rero mu bice amarira yuko ashobora kuba atamwumvikana neza na perezida Evariste Ndayishimiye kuko habaho na proposal y'uko uyu mugabo yakwamburwa inshingano ze ariko biza kuvuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye iki kintu yashatse gusa n'ahagitekereza baramubwira ati waba wirinda waba wikoze mu jisho usigaranye rimwe ukabumira cyarimwe bituma rero uno mugabo aguma ku mwanya afite kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi aka kanya bivuga yuko kuba ariho mikoresha perezida Evariste Ndayishimiye yashyizweho n'abandi basirikare bakomeye ubu bivuga yuko yakabaye kuba wenda yaranafunzwe cyangwa se yarambuwe n'izi nshingano ariko kubera yuko ahagazweho n'abandi basirikare n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye akaba yaragumye muri uno mwanya ibi rero ndakubwiza ukuri yuko ikibazo gihari hano mama ko gatatu iri gutekereza iti twebwe nibishoboka tuzagaba ibitero ku Bujumbura tuzagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi ntabwo tuzemera kwihanganira ko mitwe yitwaje intwaro bimwe n'ibyo guterezwa mu kigo cya gisirikare Bururi ntabwo tuzemera yuko ibitero bituruka ku kigo cy'indege cya Mpuzamahanga International twakomeje kubirebera iki rero ni ikibazo ubona yuko gikomeje kugenda kiyongera kandi bijyana n'uko no hagati mu nzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi navuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye ashaka no kugaragaza yuko ashaka kuhakora impinduka iki kigatanga ikindi kibazo gikomeye cyane twebwe twibaza bati noneho iherezo ry'igihugu cy'u Burundi cyangwa ry'inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ibintu biraza kurangira gute yego Karemba agira ngo twanzura ku kijyanye na politiki y'iki gihugu cy'u Burundi birazwi neza yuko umwaka utaha w'2027 iki gihugu cy'u Burundi hateganyijwe amatora ya perezida wa Repubulika ariko kugezana n'izi saa CNDD-FDD ntago iragaragaza ninde ugomba kuyiserukira nka kandida perezida benshi barashyira mu majwi perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakongera kugarurwa akagirirwa icyizere n'iri shyaka abandi bakavuga bati Reverien Ndikuriyo nawe bitewe n'icyizere afite mu mbonerakure ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aha uwo mwanya yabishobora abandi bakavuga ati Gervais Ndirakobuca nubwo ari umugabo udakunze kugaragara muri media cyane ariko ni umugabo uri serious ndetse hakabamo n'ikindi gice cy'abantu kivuga ati nta keza katari CNDD-FDD bwana Karemba Aimable mu mboni zawe mu mbona kazoza zawe perezida Neva arongera kuyobora abadede umwaka utaha arahabwa icyizere mu mboni zanjye perezida Neva birashoboka kuko cyane political system za hano muri Afurika kenshi usanga haba harimo kudomina cyane kw'ishyaka rimwe kandi nanone kudomina kw'ishyaka rimwe ugasanga mu ishyaka runaka hari umuntu ufite ijambo witwa Gakiza ibyo ni ibintu bisanzwe ariko cyane noneho twagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tugasanga perezida Evariste Ndayishimiye asa naho ubuyobozi bw'igitugu cyane kuko ugerageje kugira ikintu asa naho avuga gisa naho kimwamaganira kuri cya kigaragaza yuko adashoboye cyangwa adashobotse ashobora guhura n'ibibazo bikomeye nubwo nta kintu kiratangazwa perezida Neva bataravuga yuko ari we uzaserukira itaka rya CNDD-FDD ariko mu makuru y'ibanga ahari rwose no kuri mugabo ari we uzagaruka akongera kubera igihugu cy'u Burundi rwose ntabwo ibanga rikomeye bwana mukuru mu mboni zawe abarundi ntibaba bapfuye kabiri nk'uko bavuga bati turataka ubukene ikibazo cy'ibitoro ifungwa ry'imipaka ibanye n'amahanga politike yarashwanyaguritse kubera ubuyobozi ntago abarundi baba bapfuye no gusa naho asohorera mu nduru na bamwe mu bantu nakwita yuko ari inshuti ze za hafi abo ni abayobozi yishyiriyeho mu myumvire ndetse n'imitekerereze ye urwego igihugu
cy'u Burundi cyo kiracyafite imyaka myinshi kiri aharindimuka kiri mu bibazo ukurikije uburyo cy'isituwasiyo ihagaze aka kanya. Aimable reka ngushimire, urakoze cyane. Urakoze cyane. Aza yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda mu by'ukuri ubuzima bwe bujya habi, inyuma yuko kandi bitangajwe yuko yaba yaragiriwe nabi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Turaza kugenda tureba ese ku munsi w'ejo ko byavugaga yuko yamaze guhaguruka Dubai, ndetse yari yagiyeho no mu nama ikomeye cyane yari yitabiriyemo n'abandi bayobozi bo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko amakuru akagaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yaba yaraje mbere y'abandi kubera yuko mu by'ukuri uburwayi butigeze bumugendekera neza. Turaza kugenda tureba nanone mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko bisanzwe bimenyerewe, tuze gukubitira hirya no hino ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko mudukundire muze kugenda tugaruka muri aya mazina akomeye cyane. Ni General Prime Niyongabo bivuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bishobora kuba byagiye bihinduka, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare bakuru hano ku gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda mu by'ukuri basa naho basuzugura amategeko akomeye cyane. Prime Niyongabo yamaze kugenda abasaba yuko bagomba kudepoza pasiporo zabo, yuko mu by'ukuri ari kimwe mu kigenda gituma abasirikare b'abarundi bagenda batoroka igisirikare, ndetse abasaba yuko bagomba kudepoza pasiporo, ariko kugeza aya masaha harimo abasirikare bakuru bamaze kugenda mu by'ukuri banangira banga kudepoza pasiporo zabo. Rero biravugwa yuko Prime Niyongabo ashobora kuza kugenda abo basirikare abata mu munyororo cyangwa se agenda bafunga nk'uko abyemererwa n'itegeko. Nshuti bavandimwe, turaza kugenda tureba nanone hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, turebe intambara ikomeye cyane abarundi bakomeje kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone turaza kugenda tubabwira ibyaje kugenda bitangazwa n'incabwenge ndetse n'indongozi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'ijambo Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yavuze agaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ubundi guhera kera na kare hari abavandimwe, ariko izi saha ubuvandimwe bw'abarundi n'abanyarwanda bukaba bwaramaze kugenda busimbuzwa abakongomani. Perezida Paul Kagame we yagarutse ku kijyanye n'uko mu by'ukuri umubano uhuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi ari umubano mu by'ukuri usa naho udakwiye, kubera yuko bahuriye ku kibi, by'umwihariko arimo gushyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, ndetse biravugwa yuko mu by'ukuri haba harimo haragenda hategurwa operasiyo zitandukanye zigomba kugenda zihangana na defense za M23 mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko nanone byamaze kugenda bitangazwa. Turaza kugenda tureba andi makuru avuga yuko M23 yamaze kugenda isohora itangazo rikomeye cyane yuko igomba kwifashisha drone zayo ikarasa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye International Airport cy'Ibujumbura, nyuma yuko kandi drone zikoreshwa n'aba expert b'Ababiligi ndetse n'abacanshuro batandukanye bo muri Black Waters barimo barazihagurukiza hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. M23 yamaze gutangaza yuko igiye kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura ikakigira umuyonga, kubera yuko mu by'ukuri ngo bagomba kuzimiriza umuriro aho uturuka. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi naho turaza kugenda tubabwira ibyaje kugenda bitangazwa. Turaza gukubitira hariya mu gihugu cy'u Burundi tukiriyo, turebe uburyo indi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka mu badede. Ariko nanone tukiri aho ngaho, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share mu by'ukuri ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino, mu by'ukuri bigende bibanezeza. Ni nayo mpamvu natwe tuba duhari ku bwanyu. Nibyo rero amakuru yacu reka tuyatangirire ku kijyanye no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize byaragaragaraga yuko mu by'ukuri yamaze kugenda ahura n'ibibazo by'uburwayi, ndetse biravugwa yuko ku itariki ya 2 nibwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agirira uruzinduko rwe mu gihugu cya Dubai, ndetse nyuma yuko amakuru yagaragazaga yuko yari amaze iminsi azenguruka mu bitaro bitandukanye hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko ibibazo by'amagara bigakomeza kugenda bimubera ibibazo. Biravuga yuko rero urugendo rwe yarukomereje Dubai kugira ngo yitabire inama yari iteranyirije abakuru b'ibihugu na za guverinoma hariya muri Dubai yiga ku bukungu bw'isi. Ariko nanone bigaragaza yuko muri misiyo yajyanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri harimo no kuba yaragiye kugenda ahabwa ubutabazi. N'ikimenyimenyi bamwe mu baperezida bajyanye bose bamaze kugenda bagera mu bihugu byabo, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugeza n'izi saha ntago arongera kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ubuzima bwaba busa naho ubutameze neza. Bikavuga yuko rero kugira ngo hagire ibikorwa
nuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ngo agomba kubanza gukuraho umwe mu bayobozi bakuru ndetse bagenda banashinzwe ibyo byaha byose bijyanye no kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu. Murabizi neza yuko uwo bita General Bunyoni nawe ari zimwe muri kesi yakomeje kugenda azira by'umwihariko